Ba AL hak MLA ke BJP na pentorum kra bot menteri beri kemi ekatanat fisheries ke sarkar jalla ulang nak Bhah thungkam ba mar 100% jogi Khasi-Jaintia bat ki Garo 4% deban mangno nak bentagi samla ki badai nagi longyeng ki Duna ka yo ka kon hapakran chikilat pathai kubor hadien ke jingwan cha ke jingelang pensengap pajba bala penlong dak expert komiti hak santri Odisha arja arpusa uba hak ulang bola kentu ya ke komiti banom kta ya ki we ki Bhah ulang baga jingpan mar 4% nak Bhah ba 100% ki Khasi-Jaintia bat ki Garo kam ktai na mar ka debet ya ki samla ki bawan ki longyeng ki Duna ka yo ka kon bat ka Bhah 4% ya ki Khasi-Jaintia bat Garo kan ne kumju ngala ong ya honorable retired justice bangala ai ka suggestion ke junga how banai mi ba halor jong ka ni Meghalaya state reservation policy ba 100% for Khasi-Jaintia 100% for Garo nang ta sekibai bagi general schedule caste but kiwi other tribe tenna kalian ga junga ga banga ai mga proposal golong ni ba 40% na Khasi-Jaintia kalau di benit biat bet hibyang siki Khasi 40% siki Khasi-Jaintia ki bedegi BPL family ki beduk dan ki beduk tam tiga sahi 100% without touching the originality baga originality kanum de mengkata tang ban naga 100% kedi benlit pada 40% kan sa ya ki balong general ki Khasi-Jaintia but 40% kan le bet siki beduk ki beduk tam the poorest of the poor tegi Garo ro gaju higa you ba 40% kadi bensa baik ku magalong ki general among ki for Garo but 40% pada kadi benlit siki Garo ki beduk bat ki beduk tam tegi BPL family kada kadi suggestion ke juga ke bahan itu mansya bat mentang awan haga hearing ru ong ga jubet tigi ong ba the rest I have no concern for the rest but it has to be my specific suggestion ke bangala kamu himut ban ong ba 20% nak 100% jogi Khasi 100% jikro kai ban rong segi economically weaker section of the society Tenang kita gimak kidang doni isu kibaki ajumut sebagai resolution. Ya kuat ban ogom ni namar bakini kibapli ki beduk ni beduk dah. The economic weaker sections of society ni kuat ban overlift yaki ke. Mamakiru kidi ban yo ban talang mentre kam sarkar. Mentala asu tre betang kiba kam dan kam em tigamla banong ni kuat ki beduk ru kin kieu ha gaji mujongki. Ban kin pieu ki beduk kadeka kadeka yu ka jonga ka bot ka de ka jengkwa ka jonga ka de man kentiu di ki tu ki beduk ni ki beduk tam namar hidup sim lakran gembakran ki wei pat namar ki wei gi ma persyang nong rem kata kejimbun pai ese ke population ke ba Khasi-Jaintia ki la khambon mai Garo bakya dawa kham he ka Bhah dan iban ong belum kata pi menta ngim kwa ban touch ka originality Jong ka reservation policy yo ka bakla lut ngingi kwa be tik bakanum dan kan ngundu ke jembakla tang mai ngalong konsep betang gitu kibadai ki BPL family the weaker section of society kidi ban kentiu ya ka kot ka yo ka kot ka joki ban kentiu ya ka imlang salang joki bikin long ar palang wat ban ngiru baro kimde bisu bang begiduk bisu duksa menong daga de jing tumu ko jonga bam bangi bam Duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau Bhah kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham Bhah ka jing im ba kham Bhah pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya